tia omoto eno de yaje atum wonyere mo ho wonye mo hona mo mfro ma ne ho asem no so beba mi table yi so ha na me so me de mra ne judgment no me de ayadwuma mamo enti mo mfro wo mo wai mo mrumfu mpa na ho asem beba. Case number 1, Grace Osebonsu Atapoku Oba Grace ahin no free ba ya gbona so aduru one waba ni kuradu Dennis Atapoku abrantie sini turumo ahua se court order in court ma me wonsem no ewa tenten ene ye nya ho tie sa history no etitwitwa so ntientia na enura wuku no me friend no sebie so asem o kan yemfa nto Ghana fo nyina anim na se saa na mra ne kyera onfa ne hunni na nso ko baabi se nye saa na mra ne so kyera yenso ya ho de ewo no ye de atawa chi na de onsa ahwehwe no onsa tumi aka ye tie wo my lady meswell me ware abrantie be e friend Dennis Atapoku oye adwuma UCC farms oye cashier oho me ware in 2014 my lady menena atena abobra ye start here na enihwe menena na start abobla de abane se entamate ye ntamote ye na ejapade a ya ye no oso wafani na medan a metim weyiyi me no me ina e de akogu baby me ni baby ode no ma na akọ ode dan na ma rent me store wa me ankasa me di misika ye e wo UCC ode ama rent me ko kan no ma police e wo UCC chemetum eno se di ntira police chew so why dey you say e di akuradu no de bo wo a e ma police chew my lady me pa cho store na me na me ye me de ma rent na me call enkran entokwa ni nti me pese me nya peace kakwa nti me call enkran me ho na ofre me say rent ne time aso ba nipa na o rent store no o se onje store ni biom nti membra na me meji me keys fi enkran be do cape me ba no na o se awarejaye na me si mejaye no onti ase na esanka me bona amane ansa mejaye no nti ahye no nti saade a miki no onfa mame o de ba me a achese mate ase ne na betena biom ansa o de ki na mame e na me se menti ase me nsa ne betena biom nti me ne matena biom a o de ki no ama obi se onye adwuma wo me store ni mu nti mante ase nti me ko na store ni na uton dey na me ton eduane ne minerals e wo mu nti o de ma nipa no mante ase me ko nipa no me kwa ma nkoto no na me koto padlocks and I'm the local stores na Friday. Into the local store no or buy ya or say nipa ne say ne na more fridge in me locking in bebe 9 o'clock and a passes no ne na more fridge in when I'm na say inti ofre me kunu ka che no nti ono na o ma ye che me to mu yo nti say ba o ba yin na ne say my lady mesro me ne impenifu akono ho me no ma me de ye adwuma no osi meja na warranty we season no many na on farm me eno ma no so yon no toye na me ye me dwuma da dansa na me be hia no enti me so me pesa monje me no many na e ma de ye wadwuma no e ma me pacho oven no ne ma pacho ai yo na de to so me no so abrabo na me ne boy no bebi aye bokodu ye no me pesa ye nche na obi anya na afamu de na on fa nto na blabo so ba ya eno nti na me de aba ha yo abusuafo enra ye wie show no me ma BJ free abrante no na sem tia wa ne say anema no no an wasizi me amasum na mbusa ne say sedi enti en wasizi ne ma no o say an ono no toma ne enti wogya wale de awo ho kwan se wasizi ne ne ma no eti se Ghana ha no emra ne ma kwan sa wo ne obaate wo bu no wo ye ne se awade agu na oba niema a odi ya dwuma ni catering hu niema no na niema no no otoma mpacho dabi mi ana meto ni na me ye dwuma na asa mi hia no enti wo se wafa enti ye nyina ye be kira adwen se wo kwan se wo fa sister niema mi a o ka kire mi pi wo se wafa mfa ma no wo season niema no 2 years ni di for brem maledi mi dasi maledi asemo ablante ni eye nua bai di na enyete enye de kura
na we no akwa yesa sebe minim nipa wota na chie wodi sankwasa sebe no yes one osi one boy bi na nam said dey lawyer bi afa Sparrow na lawyer oya lawyer ya bo me kra o kan wona mo be patch o man lawyer Sparrow kro o kro be so o Cape Coast wa ya na danfo no nyo agrefin yes one na oya na odi ni hunahuna patch membla ko ai bra no for ya na say boy Dennis di yes ade we dia enye o say the ababa wa ike no kra dia allegedly ka say malady allegedly ye nim so a lawyer because lawyer pa de say lawyer for nim nyansa enye lawyer na sem ne ye ka ka Dennis say onu ne ta da chi ma sankwata sem ne ko Dennis rudi fo onya kola malady obi ka se koku ma me ana koku malady nkrofo bi won mu a o ma no dujo mo ekwata sem ti won se boni di ahini sire papa etu oye nkwata sem to bedire kire na ye nim so a lawyer ai so obechere bobre enti se wotimi kwahye obi achi na se wo si woni poni ni obade ni aso yo nua ba malady wonye ne sa oye nua ba wontete ne sa o edrum le bi asebu mumye ya mumye nsuo nyansa kakra ye wale oba na se nko ya ye nsizi no ye nkyene nhedem di krapo no ye mfoso oba se de ne be wale ye mfoso oba fa nhedem se de opa ye pe ne didi no malady konya abrante Dennis de ne fa so na no otene na ye sire o memu mpanimfo Cape Coast for mpanimfo lawyer for mu ka bie wom UCC baby o ye adwuma Mr. Atapoku mpanimfo mu UCC madawro mamon sole na ese dini bo na nim se UCC de sabin predo se ka na de nyina daboko eye peace de so yi kamya kwasem kofo bi ewudam se nkatia anyu no omugumani mu ase ento so ye payini wo UCC na wutie ni a ye nua be Atapoku enye sa Dennis anyema wodi obayi famu no malady emu oya na se mi nua ba ne niama ne nchense ne niama no edi ejimi no wodi ye dai se mafa no adai enti malady wadawro ma se mi nua ba pa ni sa baba wo ya aka Dennis de kan fat eye mu gamu eju ni uni nua ba ma bia mama me wo nua ba ma o wan kasa na dai no obi yi na niama wo yi awade na okone busar kwa impress malady ehwa awade ne to obi apono no obi anfa obi a because awade akomu hwe be mananim na panta kwana omte so owia enti nyade ombedi akire yetuwufo ye ka be kire awo na so antie na so malady ye mfa mlanhya ye nsem oba wemu obi ani tumi se ode mra ache ne nsem se be wale oba ye no oba betena ne ye bebu oba buna di ahwehwe twedani na hwini ntam se wonya dai ye kuna na enti ye sira post for mpanifo lawyer fo bi ni mo nyame ahira mo munim de mum na asam wemu won fa de ne mama no ye di ye pe no no fa nkwa na djuma 2 years niye be ma kobrane asaje ne ma nyo na to no usia no na to ye kura wato nchanse am oba so mfanya o se maji ma dia dia amafa because o no majai malady nyansa bi ani sasem wemu eti esire Cape Coast for mpanifo UCC medam me pmachaw sasem wemu anya dia yeso be dom nso chide tamo because ye dia ne die no obuo de mamo abrante ne yakase a Dennis wo yakase a e wo farms wo ebi nim se kwasa se no odie ebi nim so do ba na tie wo wale na de me ya ne papa ni papa se wo Pentecost ni eti ase ye bone kwa ne kopa achewo enye aba to ye Pentecost ni a wo de onka ni pa ho tie nkuba awale ne de kwai ye kwa kasim de ye Kristo suminti ye nwa awale na ye de pikasi to dan oba dan odam ye be ka che wase boyi on san kwa wade na awati nyakopon papa bata benie bata subenie muma ye nsori nyina na ye ntan ye manati muma ye nsori nyina ye ntan krofo beti muma ye nsori nyina ye ntan timavoti na ne me kosune hu ebe ku yen ebe seyen ebe guye ni mase ye sremu UCC ye bacho be bia mo biara mo nsori asamwe so because obey 2 years me see de be twa na sa brampa ye be ni pedi akire
ne yakoke ko so Wadawroma. agrifin o se hwan Never come. wode nyina agude Aye. achiye nyina agude Wadawroma. it's an ebisi That is said the malady aka so no. Was men kwa so de beba. Se malady smen kwa de a ye beba because gen tram obi ntwe obi ba. Na japade for the to abra sabe no na wo no. Abra no na wo no malady. Eni me bi ko so se yan sebre ya sian kan kwa nche mu a. E jimi sa nko for de ko. Abra te de o ye jimi sam eni kwasasem. E to da o se bom na di pagina tienka. Mesre UCC Wadawroma. Baby amotienka biara. Muni abrantere kata no for ne mama no. Anya sadia e do and die. Me da se. na abrampa Malady, me da se nyame hira opa ne enche ye chi. Malady obaje di se anka ne nam nim se obi a okọ school bia dura chire a wonim atworochoro bia na nim zo nim nyansa. Se bia binom, nam nim se binom o makọ school adura chire wonim atworochoro bia nyansa de nkofa ne kwa. Ba krachi Denisa Tapoku Malady. Se watimi agina afidikase so aka kire wo se me na me ton niema Ahenra abijeni Malady me se on se ono 20 wafa mafa no Malady krachi ne nyame hopa na me hu so oji onim nyansa na Malady hwe yema Denis entiase se o ma yemra wom etima won tena kekoso no oninsamfo na wanya obi hye na chinti nkwase asem Malady wo sankofu ni bi wasase so so onya wo bi asem ni mudu kakra bi a otibi ka bi wo mu a ehye na chi na atu ni jimi Malady emra wo mayimu enanu ya wo mu ye nhyehyeye aba se Malady mu kwa akoware na so oba no wa ye na japade bi dada be ma na ye na japade bi dada enka ejapade amu temo te aye che no ba se munya ware wo mra kwa so na se mu ntem te ejapade bi amu ye bia no mu che mu pepepe enti sa Denis ni se obi se na chi na wo ni mra eti wonti men kan mra ni nchen so nya jimi no na de awo ye ne sabi di asembeba abaya Malady wonye ni brefo no oba ye ne Nkommo matie na wonye ni brefo on se ejapade no pebet enye ho na nka wo kako ono ne niema sabi odi kwa na dwuma asenke hia no na wakoto na bra boso na sabi mi kotwa mi dia ne manya ntwa mi pio toka wanzamfie ewura be sabi awade a oba wujimi nti wozi yade bi achew obe me sori be nguba ologospermios sankwase ayade we yayew ni did say Ologospermios sankwase ayade we mi bedemabo Malady se din akokora bedemabo mebo na me secret tutia Malady say ayade we da so nguba etuzu be ho faasefo na ewura wadi na suo mfie du etimi na anwo ba kokora nto asase so kwasia se wo bewu ma faasefo abesu kwasia su we wo so we etuma kodi sane to enso o me digina bia wo wiase jimi sebse ya na nipa bi te se o mo ti wiase o mudi Malady ya ka kire no UCC wono ya adwuma no sebi farms on emperi4 omonsole emperi4 sebi ye keka funu ko ne keka ma dampan edi Nkommo ozamudi wom be nyam na mudi asam ne bai krachi sebi kate boni asa kate bedi asa sese kwase ade a wo yo ozamudi wom bi ye ka kire mo se mutia mo amutie bloggers mo fantagi wo mo se abrantie bi ya adwuma wo honom Denis farms o Denis Atapoku ekwase asem sei wo ya hwetwa ne hwene so da bia na mpanifo pachaw na sabi lawyer bi di atire na Malady say no kure say no kure so a lawyer ampa me pese me no kwayon for so de license ne ma binom ebi di nkwase asem so a lawyer ampa bia Denis ni boa no de papa ni edi jimi asi na me kese ya ampa edi ya ka tire mpanifo etie ye se sabi wiase ne yentra emma sabi aba me wo yani yetu ase ade abrantie yi odi asem beba o odi asem beba fie emse awurai ne maame ne papa ne abusuafo menim so mapono agya ne brama na menim emse asem ye asi maka abrantie zo afa agya pade Malady anya ne sa efie no so ne si ye no ne de wom ana store no no sukosi ye na abrantie de wom ana ne niema sabi odi na dwuma de wo Denis wo trotro wo kofa ketu na ma de yedai odi yedai edu be bia mema ni bi nsua nyansa uko awade ana Malady awade no oba no ntono sabi wo ya mamre ekọ to de akura wo ntono eya fam ne yede na fam ye be ka tenso o mepa de mra fie na da asem beto na be se wiase nipa ho ye ka no kra che no onfa be ba ne niema ma no etisa Malady ma ye kwa ne enko ho
na se omu lawyers so se hwan no o metie o mantie yi efite wiase no asisi sam ti na mra wo asisi sam ade abrantie ye malady de samanfo gu asamado nye eso kwa kasa samanfo de mu ye nya yesi bibi de samanto abra samado na be yi eniem ekosu empanifo bebrebe enim sankwasiade asofo mpanifo nim edes mpanifo nim assemblyman mpanifo wokrom omunim eso abrantie nam se obro santi no mu ade enti o se malady obi ampeso obeka nasem obi ampeso obeka nasem na neba bi asem na ba malady aba warehouse papa eti dia tuja so aye tetenam no ama obi anya biawe eti Dennis ntiase na sabi baby emra no wo no onfanto oba si waja wa malady me katem ya nyene nchanse se wo oye wa uniema ebede na oyira ka tse meja abrampo ba nchanse ni wodi ade na se jimisem wei na se ni pieto kranya abese nanda we wunya abese brace akra bebo kwase mpani malady he wo niema de wo na mu niema de o ma wo fai Mommy manfa bia me no mayina ni nyina wafa me no mayina wo dross untade ma me bibia na me ye aduane no da man ye aduane me won kwan shafe otumi kotu banche ye dua wo ye prot na so otumi tu na wakọ nyam no machine na wa nkwan no e de aton egu ne botom odi aton sei ora koton be bi oton na bia na odi akọ me shop wo akoton fufuo odi akoton me nkwan ne me nam no na se bra sister wo so kwa awade o mama no penkateche na kotu banchi akwaya makotu twafufu aton pacho ai e wo shop wo e wa bla wo wa ya wo nkwan wodi usika ma ye nkwan nti ansa na me de esi wo me de a chef ege mu na wakoye sa wakotu banchi no akodwo wo machine no akotiti fufu no e de me nkwan ne me na ma aton no wa fiska me pacho ai kotobonkum we o senso ma me ne ka o use o de senso free bar store where every week me 90 cedis ma no sister edie pa na wo hwehwe 10 years ni nyina mu wo bu what the whole world wo ba no de awale ba e na ba wo mejimi the whole world wo ba wo de awale ba e na ba wo malady wona tie yi mejimi na wasa ji usika ensuo na wasama wo no na tu anajo wasa na wada ma odidi onyi chop money me start shop me 2 years no wa ma me chop money da obedidi anapa use say ben me shop obedidi ansa na wakọ eduma opon na obo baba bedidi obeyi me menra so ntuaka ni na echi no say edubo so me so amintua na ka 300 cedis e wo bia hunti eduma na oba obegba nso na odeba no odene ka na odeba ma tofu for the maintenance nso ni wo efie ensu a wo ton ana me de ye aduane no nti obugugu rubber iba nwa rubber bo so me atua ne ka 300 cedis every week bia so na me ma na 90 okojo aduane no ebrem a 90 cedis I just trade marriage de okọ bi aguraba trade marriage de okọ papa aguraba ma ble na wo gede yen na me hu ade ameji na am say jimi kakra kan jimi de wajimi too much wajimi banabusu afo binom abrampa onyimi o wadwen pa ana kamede ba on don say me say all right na wankohia ba papa na malady media me say na busuafo tie ye ne aho awura wo ma mo na ba kokora malady me san kwase awade we ya kokora me nyini bai me nyini se me babi malady me sisi atinkwam na ye nwui na me mama yi nyina beto me na maji o ma wade na kwase bi ti say omo draw wa ma no ho no malady so pe mema sabi binom eya kohifo asa mema ni bi no sa no mute wa draw na no ho no atete ho na uhu na obeka so da pem so esu woni ka pre kwase asem kwa wo badua ni di ni guso bu ni guso na Ghana na ye pese ehunu se mere ni ha na eje binom afasi o mu botoma sabi malady di o mu pe ana o mu ye di o mu pe no o mu ye na malady he me emra me hu ni se duru ba bia ebia sen no na ebidin ye di o mu pe no se sika wo botoma ana emra no efeva ho ewura yi oni bi eti Dennis ni nim kwasiafo bia sabi ya me nim wo mu na o mu tanachi na ntimi ko ba bia be no ana hwan say na hwan say na kwasi asemsa ana otike koso wodi malady ebra so say ye mani pa bebre hunu say emra wo man mu emra e wo man mu lawyer safu jamfiti adum he malady
ukwa otimi no kasa se masa ba bia de asem na ekọ no ebe ko burumti hweyie wan hwe ne de ko drum panifo mu a me ye hu hwe nyeye na abrampatia wa ye be yi nipa de ye ni atire maladi no mako difo be de akire no mako kepko so ye ko no say Ghana mra no oba atena na mu jai na afa oba ne dross o fa na e fa ne chensen 2 years se me fa mana no wa kire mu de mra ne kan na sam no oba ne de baaye no me as a host Oheneni Adazoa me ni ma bedwafo difo pakwabra ene wo na brampa na sem o de aba ene ye ka bie ho asudie bi aba eye grace because en sem ni bi wo ho a wan hwe yi a na waka de ensesa wo ka kora enso ese ye kan sa o se ye ka me pa cho time betrase na ye mra wa wo yire na wo twi bi agire otua wo kan nte series ensu a wo sama na wo de no aduane am wadi bie say ya no kra grace onyame be yi be ma fofra ma wate na wo bra watwa mu nyina no awurade nti obehye wani monyam ye memma bitiri mu odin dia no pa no di anwumre wo nua ba wo ti ya o mo dwene sa de no ho bi onwene adwene wu ta me nkoy yo ba namba sho boko last na metu kwan ko wasa na me maame ne papa net na mo film na maame nwa nete na me ko wasa me ko man kran na me ko pa adwumaye nti me ko duro na de asa na me ni mo bia so ho na mo say girl bi twem oya me type na me bi sa ne say me pa adwumaye me ho ho me fa da wo ma se na me ni mo bia wa ha se ono say aha ehu say na ga na ka hwa me say na sa de oni sister bi ti fie ni sister so pa obi ni na ya adwuma wa sensu ayim na ga na mama di na chi na e ko wasa farmers ya ko no bi sam sa dem so na me say o de enu bia hu ya mo ko yo ko ye adwuma de ne si me ko ye adwuma no nti nyi sen na me ne boy bi neti na boy no me hwa opema asem oye wo shimboy na ko ismail no e ba be se me penti be se me pen mo ka she me madam se madam akwa ismail so opema no se sister na oton ne ma ho na e fe no reta no oni na tena ejai na aso ne foforo ti so ma hwenti o ka she me se na ko ka she akwa ismail na se me madam onu etu ni ofo no ona akọ ka kire boy no yo ka say no me sa akwa ismail madam say abrampa ado ayo mo me fe akwa ismail no mayen nti anukure no se madam boy be for ye ne ya nti o kan sa na me so okay martin nti me kwa so na me dam ye bibia wi a ma kwa hye me dem to ya na wa beji na mpoma na chi no afle me no de matter ni moto no no the director no hotel wono nti edidi mo ultimate me kwa hye 2 weeks 3 weeks na me mpie adam me penso ma be ya adwuma so me so kwa hye wono me mpie nti me hye hotel wono edi enti na se me busa wo edi enti na wo ye adwuma na obefa ko hye hotel wo mpie na wo hye ho no na edi enti na wo yesa me yese me pia o ma me mpie ultimate me hye ho no atum na de kin ko na ko site okwanu aba na kom de wa wo ye den kom de me o ma na danfo onu so ye foreman na o de adwan wa fe na danfo de adwan na ba na ne se asenkrante ne se asenkrante ka say na me hye ho no na o ma na danfo de adwan ya blemi na me madam no obi ka cha nse me hye so nto madam no bai no so ndo ntime ne menya adwuma bi no opamo me na me ko ba bi fufuro ekokọ ye nkwan ya adwuma na no so saa otime de me kokọ hye wonom na me no hwe style ko na o so ntime ne mentina bi na ma me no so saa opamo me na me so ko ba bi fufuro the same time so be hye be fam ko hye ho hye wonom tine ne kri o kire ase beifu a o sia pietu ebosomso oba fam ko hye ho te wonom na ma me ne se onti mo to pamo me no na menya baby nda na mko da sister bia oye adwuma wa wuti fie esto ho so sa no asa fami no de makwa ko hye hotel onum nto de mko hye hotel onum ma ne menene mi enu hye on director no clamp ba be tutu window na Christmas bia o so ombie na nyi se ba mko ka che no se me ba se me hu se on no ba net na se me ka che se me madam ka che o se e ka che mi se an wonyam oye no o ka kire edi se na o ka kire ni se wonyam menyam 2 months ansa na me hu se manya me se me ka che no o ka kire no se dey o ka se waje ntinu na o mam ska kula nto adwane ni o so no ba net me ba ya no ba net ade me hu anam sa madam kan wa da me
nti eye no meka so ma miska automoto so na meka sa Christmas no abọ me chiu no okọ nti eye na director na ka say o de nya hwe o de waso mo be hwe mi nti director na ma miska na afa so director no oni time aye okọ site na de ko nya ho ta o no no nyemo ye anti wunti wo be wa kono benti no ese oja na adwuma no tra wo na ne director no bon so am ko jiska on ho no na me fere sister be oye jollof na me ko susu ni mu a na o ma maduane adi bon so na ma miska o ma miska nko hospital kulampo na o so oni sika otimi ka chem so mo ko site akwa black yaba eso me twen no o dru ho no ma me kan Christmas ya na o hugya me bon no ma bo me chiw no wo ko timetiti o san na menya baabi na na mko ka chen director se menya baabi na o de me ko tena ne former ba ko o kan Christmas ho ho no ne plot no so o hyenwulam me nko anso na mete wo no na ye kan say black for me no mi susu ofie on na me dadan ketu anim nti adabe awia na oba ho no say sese do aye bia me mfa nche na me so anya hwe me ba papa no nti o kan sa no na fa ne dai did no person me dan me ka che ne say me ntumi no won that because say o ma miskanto ajani ni a wo mame na obi ento me no ma miskanto ajani ndi a ukoba management no aso ne de mani ate nti no na ko share dwaye me share da ko share o se me dwan me share wa mbai ne data ne man Corolla o dem nti me bai ne watuka na woko nti na me je obi phone efle no na me say akwasi o say na wo waji mo bi awi aba mbe pe bi adi wo wakwa ko share dwaye dada na me yo say because wo ma miskanto adwane ni na me sole na me ti ni so egu me yafuru so saa enti na me share da ya o saa no nti edidi mu a omutwa black em tim ko gina na nchen na akwakofa oba bi o se me menya oba na me ka chen sa kwasi ese me obi de hye me mo obi a o ha sei me o ho so na ba mbe ya adwuma na wonim se wo ye hoho na wakoda ba wa fa bag se wo ko wasa akuropon gadam say site edi waja pade ekoche na wo kono wa anwene ho mu wakukudro kasai ni mo ba riye kasa na omo twa black ametime ko onum na okofa oba ahofo na moteka ma ya nso mo nyama ni bi mama wo be ye o my lady me gina no kula grandpa wo case mama na say say o me ye nine ene ye wahia manai papa enya se meto o me gina no kula mpo na ahugya me na oba no so tekem no odi matem se me manyima me ho abo me ho so no omo ko bebe mo ko restaurant akakodidi me tene director na restaurant ni mo timi ni oba no ko wa no wan fa ne picture ama pa show me the picture ba IBJ mo fa nto so ne hwehwe no why me tumi be makro no otimi ko je banku ne tilapia babedi na me so na me no ne nkate na me ka che nsa akwasi se me obi ho me ho nti me so ya me jade akwasi akeka no ye ho da nim se ho wado ko she hotel 2 weeks and 4 weeks no na nim se ho yenko me krom na ko huma busuanfo ka chem se me menya enhye ni trim se no oba be wale me na me so menya oba o so me se fata se odimi di nachi e wale me enti me krom so de won ko se busuanfo ma honom dia won do nya na age wo busuanfo emla no ho no fa meto enim se won menyam na me se akwasi me so de wo fie sei akwasi obenya be 36 na so wo sei 21 yo ka sei ho nti no o ka so ndo won ko na me manyama ode me yede hese wonya oba ayefe na dipa na me de ode me yede me ho abo me ho so na ono enhye ntim kam so obe wale me kwa na chese ode me dina chese ekwa busuafo am say no sade okay hese won ko dia me ko mikrom ono ma me 2004 na me ko mikrom o ma 2004 please can yede ode ma me no na me de koto ntale ede ntale me de bi koto me ba ntale na nya na no abetra so ntohwe no eno ne efie ntale my hospital ne man na me nto nti no na me ban na me friend sa otimi voice no abo me chiu no akate no otimi voice no abo me chiu no akate no bon so me friend na me friend sa onfa na me say na sa dia se me dia fa se na sanye yam do be fa suru kwa bia me mo abehu mabusuafo bia me mo abehu mabusuafo nti no me ma menwa no na me ne te no ono so me bai eso te body eso ma menwa na
na me ne tene so me ba o se makofa nyi nsan a obi aso won fim because mo nim be ma no na ma fe be ma ne san wo ma nti na me suso me phone na me use no me cha picture de sending in send sa dia kwasi mawo se me ka che se bla bia wo mawo nti me hu an se obai ono na abode baako na papa panimu baako na wabɔ ne white obehwe ne ba nti oma ba krom ha oma di kan ba hoda nti obai amenwoye no na okoi na me se mo hu na ma me mu se be ma ni nyim ni na se an efiri ho boy no me frɛ na no abɔ me chi no akate na nansan ɔkache ma me se on di me chi na yen kɔpɛ dan okurum ama me bisa okurum obo dan ya da ho nyina boy ni so ba be han ma me boy sa on te da oboa na me ko bisa ne bo me ko ase ma frɛ no si mate pa wuli mu fa ne photo no to so me mate me yale ko da hospital ye frɛ no na boy aka yo mate me gina mobile money me senu ska doctor penimu krampo flare no asoma so doctor penimu no your operation ni friends akwasi one ni person person na nyimo se an na o se ne sadia akwasi mam friend James na wo de okɔ wale no na wonim ne din pacho akwasi ma no mo de friend eti ba ma wo ne kɔtena wa ye o se no wonim ne din no ane akwasi ni akwasi pacho eyo ebeboa na me susu sadia me ton me phone na me die me ho ba fie me ba fi nso na me sika nyina sa nti se me swale agale na me bia me ko bia na gale no matam gale na kita nti me gale no fita no pasi se no mele wanya bi kura se papa no so amene ne tin so no so ne banye mu aba ba wu se store ho no amama akwakoda hwindem nti bikam se na fa me krampo no bi beti me wura ho aba ba ye me bibi me de be shi ba na store dan no esafo anem pa jo da bi get down ba utuma enyeyi metuma enyeyi na family ubeti mewura ewrade won ba bia brabo de wa begina to ba na oba pani na wo 4 years or no way acho na na ho ewei ewa das adam mase nti me de ba shiti ba ko sefan ba ko akata me da so na me mfi nyina ya me ya nti na me de matale nso entuma na me de matale ni begum na ma chichire na me de mitito so na me de beshit ba kwa sefo no ba kata mo ma mo am me firi wasaba foforo kulampo no a me sister no okunu te kulampo no market wona na me da na papa na gym so ono so na udadwom ye market wono market wo fa he adam ma se market bebe ma si no foforo no na abo center ase o ho na dra do akoda me firi wasaba foforo picture no wa BJ ti me de ba ko sefo ma na me de BJ me ba ko kata mo na me de ba ko asefom na mammoa me ho na me da ho na papa no be hu me ode me ko ofi on so se ono nso ni ile wu ni ba so so nyem ono ehwe ne ba no nti on timi enje me obeje me krampo na wakoye be ma on timi nhwe me nti sa wo ka me na se me ko hospital kokko a ma me ba ho we ye kan se ma me ba store se me ba bet na no on timi enhwe me be ma no so a ye fe no so a won fa papa ne timi frɛ ne san on fa me nso me frɛ no so a timi voice a no abɔ me chu no akate no bo nso me frɛ nkokola nti papa penimu na idi mo ba ha se me frɛ ni bia papa ne so de nya hwe nya mutemne ne be kasa me hunu na kasa o so yo wate me se papa enkosi da be se me so metam a so me ba ba wo enkosi da be na papa na akansa me so yo ye penimu nti me ni a me to kasa wo ho me automatic voice eti no kura ne sei ewuraba timacho no ewuraba Katrina le kura timacho no kura ne sei o de o me han dan ma me se me ni baby ameda no se ma me to 9 months if next week ko be ameti ma on sha me ma me wo wi ma mskanya adwuma no on sha me ba ene o castos o ha dan ma wo on sha ma wi on sa ma mskanya adwuma na kwesima no be ma akwesima ne de difo esenka mutubi kosoan dempa wo de sakropon no ekwa wa ekwa ba kwa ngo biasa ye be kanzo senkosi aga isaja utumi be mo utumi de bia wo mo ho but that is one kind na mo nko one kind ntimi nko wada wo da monim maame eno aba sky de ma osefa kotonie ma na we e pa so ma totonie ma ni be dia ka wa hasi tinie ma na akototo ebi we bi na gu wani mu e pa chan e biso e wo politi ti se watoto bibia nti aka rubber medwale akra no wom
ɛna kɛtɛ ɔbɛda so ɛna yɛ na esi adan akora wonya baabi a wobɛda na ade bɛta wode ne ba akɔda kioso na safo anem no ɛna wode akora ne kɔdam abo ani dua nyame bɛpra wo ifo brɛmo maladi wei fito de wose tu ye wo fa ase ne ye manketo Ewurade sɛ o maame ene o papa ewu a enche sɛ wabodam debi ana wajimi every 15 years eco 16 de sɛbe sɛ woyɛ wadwen sɛ obɛtena sɛ obɛtema tena se etie nwenum nyinaa entie ye no ye nwa ba sɛbe na adwemo ha na adwen so a na ko obi a wuti komase ehunu nyansa sɛ mintu kwankɔ ba bi nkɔbɔ bata kakra aka ye nyansa sɛm wonimu wachi ni bi wo maame awu papa wu agya ane wo hu nyansa sɛ mekɔpɛ baabi akɔpɛ adwuma ya adwuma kakra pɛ bi adi wo de agenda ne kɔe wo kɔ so so dae sɛ kɔ ya waakye ampa so kɔ so wakonya baabi waakye akonya waakye ne bi ye na bɛrima kye wakɔhyɛ hotel 2 weeks na wadwuma edi kan abɔ na wakonya baabi no afa 2 weeks na egu ti wo no ɛnyɛ waakye adwuma na akɔyɛ ye dabi ngi sɛ wanye wadwe sɛ adwuma na akɔyɛ na mmom wonim sɛ baabi agalam sɛ wo no na akɔyɛ na nso sɛ de ya na ɔka wa sɛ wo sɛ akora nkɔmfikyiri ɔkɔmfikyiri abade ne ɛbɛyɛ ɛyɛdeɛ bi a yɛnkura ne binom fa saa subanbɔne wodi atɔmo so na sɛ wokɔ ɛyi anam ka sɛ na sɛ wɔn agya wɔ ɛyɛ ne yɛ asafo ɛyɛ 10 years 9 years 8 years wɔn gyina hɔ 5 cities bla maame ntena ka ne fa nsa ɛfafa wɔn ma 5 cities mfa nkotɔ dwanini enti yɛni abusua sɛ bi yɛni abusua kwa ka ɔmpanimfo wɔ ha ɔman mu ukukuro bi so a san kuro wo nyina ye chichi wo mu ye dum koku ba ne ye mu adwuma ne ye chichi wo nsa no dwuma eboa but na de mpanifo bi ye wonye sika bi a me fiita ye fiita wo ana hwe ba bi aduro na ka yo gela ne maame sabi ne maame nyakopo ato nta fanya ne ba bi ko na ka se ne woseto no ye fa se na adwum kwa na ha ka ne maame te ase a ka kwa bi aso ne maame ne be kasa se akoso ya menu adwoa membo brasei to obu asne di machi 2 years a maame ewo school a se no wo fie na ne maame ewo 2 years akoda nyansa be ne onim enti obi enche ne nyansa e na odidi mu na osida bi kuma se muame menye obi a ma wo baako eni ma nkoye eni mkwase etome etoda so malidi se woti fa ako a na wote wade so aho kire ya eni sa na tede me mumi ketem na me ntubata na kasa nyansa wodi wo hema na kan kwanso na kan kwanso nanso eba ne sen na menuanom mema abusua mesra wo se wo hye obi a mom yen statete no kan no hye obi na wo ya akoda utimi firi no otunfo kakra mom yen state wate mom yen state no obi hia awerechekere esu wo nya utimi se akora bi wo hono mu a nanka wo hia kasa kire wo hia futu sem wo hia nkuranse e o si hia ne pega no na nso baabi akoduru sen ye hye wo ne atwam wo di wo mobra akraketo bai ana wo so ne pai e bi so ka kasa kye na ke bi akobetiwo ye srem panimfo ye sre nyansafo edurum na bia mumi nyina mo boa ye ho na ye timemfo nkoda no omo product ababa wei atono asi ede ne beye de beye ni se ede maledi wodi wadawru mo asi epeda ma no beko ba bia duro die papa ye wuye ebi ani asem na atono wakonfikyire wo wakoka no ana wapra ye ntimi nyaano mafi enkoni kuronim ye miemie ne nyi ye nimu na otwodi ampo Nyankopon so ye na wadawru meburu ya bodi akasem se waye bi na abrampa maledi asam na dawo no maledi na wotwe mu nyina na waye din mi di akra Nkommo na makai wo di adabia wo kan wo ni wu anu abusua asa maledi wo de senkani ni wu mensu atata mekra se wo ni wu no abusua ansa ya maledi anko watuma kodo akofa de yemfa wo dadwom san nti abusua fie ni to wu a yensie no abusua fie eni kro eni ho ye betima man def abayo a wonyem no dadwom o maledi ewiase Nyankopon kwa fa so ye wuwo no no so otimi kase obabre wa pusupusu a anam do beko naka sebi 46 years anama mi wi
no 2 years and I will form 2 you can say primary 2 class 2 and never baby my lady ne maame ni ho ne papa so abewu enti abrabọ no no onua no obi asima obi ebone de nipa nkono ya obi an ne mo de ne ti epempem na otaria na wari nto okope na my lady me de me akra na adwini so aho na me ba bia na nko te asesi e wo sa me bisa na me keka nkwasam che ne ye eya no abefa makohye hotel na bese me hunu se okekere ne nan ne nsa no de na to car ni mu ana moto ne to de nako onhwe 21 years my lady won't me kase wa adwini so awo atimi awo ba ko dada ama akra na nyamfie 9 enti experience ye de wo no wo bi enti die enti no wo befo wako na me nkwa my lady de wo kose wo no wo kona so nkwa ye yiro Baby. Ye nyina na ye kona afem si me nkobi ma ye ntokwa na ne nyina wudi a kire no akose 2 weeks na the fried rice abro enti na ye wo de na wo twa no na wo num don simo na wo yesei enti ye wo de na my lady he human de kosorosoro papa bi on se nei okoya okobu ni mu dimfumpa o ba bia kowi an wafuru ahye dwe ese akabe na wo twe me fiefo no mo o bitiri mo den o mo nkeka mo kakra sa eti akoda ewu a eti mu my lady o be na yie wo de se yan pese bedru sa anko be na yie eti my lady enkra wo mu tie na awie yi da wo biki osumu akiosu no kra ye betu ni mu ensu otuto ejidi fo se ensu Obe ko yiri wo. fana ye beka ho asem so kiosu no Ai. me de na misuro ensu e pakasi na etwi fa so a ayen ka kura kasam no ko ayera anke ensu de ne ko na se my lady krobi sunsu yiri yi wo mu agya na bia no se edua no mabobo tete de hwitim ni bi na abu na ma ebu kwa se me ka je di fo ko esinsuo no so na ekose ship ejana na tu etu na ade ni nyina di akire ene sinsuo no no wa shen no wa shen ye de hu beyi enti we wada kiosum enti se maledi nyame amfa fie ne nsuo bi yiri ne kotwi fa no so amaledi abusuan be started de ko gyan hye ene tuntum de bia bomuti medihye bia wu sanye ma we say akanfo binum yenhwe yi akola no wa akrabọ ne wakofa aba enti santi enya no mu ana maledi me abia akra ye nyina ye kwase asem ana wo keka nkwase ntra akra ya nkosi ba bia enti yo se ho no ye yituri ho na wo mu asabi o mu na nkom de hye no no maledi mimi se asem bi ansa akra ya akrabọ ne wako ba bia okoye ne wakofa gold ti se snap yi e dia ba maledi oduru fi anka hwa na bi di ka abo ahia no esapani bi ka se fabra we nya nkola asem we ye mpani dia no kofa anyamba yesu yawo na si abonten se kura ofiri so e abusua wowom se sebi akra ne nkosum na so no akona aboaten aka na enje ezi enya no no mu ye hweye na duro ye besere na maledi akwa esima akro na ready na ba no wonya agimi no se wote na yo obi beboni bia kunu maledi mesi meme bia wuwu o mu time a enye se nkasa bre wo se nkomu wuo sakwasi asemsi akro be se na ni bre obi betu no funu akobọ odua se ko wukura to ba bia otu galamse no sakwasi asem ya ne sei akwezi utim be fa no ko se hotel 3 weeks 2 weeks ama adwuma nan ya wonya nyina abọ no wonyeme wati wokaso a wode wo se white aba asunuma so ba beje awade se kura obodi e ba beje oba kwasi afri akoye de wo se da bi eminika pram de ofra na wakate ko no onya sa jimi no te sa kronomu di no na maye wo kromo asa kwesima na ye friend James no mesra mo bloggers na mo wo sa kronomu mo sra mo fantage no wasa kropo mo fantage no no onya jimi no wo be kona ni ka da ne to na kwasi ampani bi wa ni tiri wo mpese na chese kwasi asam ko a omko trana se galamse omu hunu sikanim kakra bia na to omu ni jimi omu hunu sikani kakra bia maledi na to omu ni jimi uti kromo na ma ana wo sese omu na uyibisi na wo furu bi na yibisi na wo furu bi kwasia wanyem no ka wana mehwe na mawo wana ka mehwe na mawo ati wasa kropo na kwasia asem wa wunim James bia wasa kropo ne mpotemu wa nim James a wo ye formal galamse asibia mo kate ne sa kola no wadi ne na nyem a na furu acha obewo akabe na oche no awo na onhwe no no enne wote ayi ahemfie wote ahemfie TV omla no magye no ko hwe no no nya jimi me haida ma no kwase hwan ne ko hu no obi nkwa keka yo ade na ese mimi na mi hu no obi
Medasi na Abrampa. Maledi me so medasi. Presbyterian Church of Ghana Bronga Hafo Presbytery Men's Fellowship. Wodi won ma finchia etoso aduanan miensa 43rd Presbytery Annual Conference. Na yefrase 17th July kopem 19th July. Asemtra yakasa on say celebrating our heritage, building on the foundation already laid. Men use spiritual discipline as building blocks. And you here brago pa ya o me de beto. Adwumadie ni nyina beko so Presbyterian Church of Ghana Trinity Congregation Techima. And adwumadie ekoso Reverend Benjamin Apia, Presbytery Chairperson Ojinamu, Reverend Wilberforce Techi, Reverend Eric Nto, Reverend Augustine Japan Bai, ono na ye me district minister ene mense for mpanifo eka ho eti eduru ho anyasem keto akora musuro ose urade ene yen ewo Presbyterian onyamedada no a ono ane nenenam anti eduru ho na Abraham pameto nsa frɛ mu nyina se mumra na mometa ye chote Trinity Katima Herbal Center eye Katima kopedro bi na ndodo si eye kidney problems eno ko die tu ase ama ho nyina ntumi nyunso ye obadwunso brayemu hawo enko tiem kiki onya bo preko ni nyina na ko Katima enu bi no wo abua kwase paase ho ne yehye gawo ne kwasem enkramadina 0247914717 Katima no 3p garlic mixture Eye 3p osimo jabroso 3p aye kese amroso Eye 3p na usano na yo tititi ko di 3p ni bi teshe Eye 3p na ye garlic krojen ene wode aye ene wode aye hye no so say toa ehwe ho pai tini ekoko kono ko di benye bi odani heba kolinaka ebusu ho Kings Walk Cove Sam Abet Sam Gibson Pharmacy Koforidua Onena Herbal and also Koforidua 248928824 Chocho Herbal Industries eye chocho ye wo Chocho Herbal soap ye ne de fe dwale Chocho Herbal cream ewrade fasera Chocho Royal gel mi na meka kire fa ye Chocho wuti hand and foot na cream honya kono Chocho skin toner wani etu nsama se oni ne menyina ase hair products na kono Chocho balm no eye chocho balm vetwitwi opo na ko nyina so 050 ye ne ye kuro no 4555535 jiudi chocho saso kum tuntum preko